gape o le a mo itse gore ke mang ke lla ke Kgosiemang ke le tebelele le ntshonyana la bo maitsuku la kaname pare ke setlogolo sa bafurutsi ke moseane tota ke nna o mme gompieno ke lenaneo leo la rona gape la Mo Itse no him or her gompieno gone ke le tsholetse ka kapa ke le tsholetse monnomo ke ra gore ke le tsholetse motho ba re multi-talented multi-skilled how mo Google ba re ke DJ ba re ke radio presenter ba re ke actor go gontsi ne ke re ke dire jalo and with the warm welcome ke le itsise gore gompieno ke na le Kgosiemang mo It's funny enough. I kopana mo mafaratlhatlheng ne ke sa itse gore Kgosiemang. ne I was so shocked. Okay, maybe the time when we would talk patela. Yeah, it was hectic. No, it's a beautiful coincidence ka hore budi. We've seen you doing great work on TV. Yeah. Ha motho o bona sefane sa se tshwana le sa mo TV. Exactly. Ke mang Kgosiemang. Yeah. And Kgosiemang mo serodumo sa sefane se ke gore it's greater heights all the time. Ora motho ke motho wa batho. Yeah. So gompieno ke na le re mogomotsi Kgosiemang wa ko Mahikeng like I always say ha ke rate go nna ke ntse ke introduce batho mongwe le mongwe go na le ka mokgo a tsang gore batla go introduce ka teng o siame a botse bona ke montlanyane diphobo khonne o montlanyane nka go utlwile se leng gore ra se experience gona no fela ke mari ga ke mogotlwane one way mertlasia I'm glad gore o startile this kana utlwa re bua re fetho why o sa simole something because of this potential ibile ke feel like re ka swapa ile I don't have much stories as you do. Yeah. That's the only problem. Yeah. Kira with no, it's a pleasant invite ke go romeletseng yone and how promptly gore ka bona kona go you're like no, I'm willing to do this thing. Yeah. And o sa ntshokodise. Yeah. No, ke a utlwa go tlhafuna Setswana khonne. Tsontse le bua Setswana. Yeah. Nna ke kgatliwa ke Setswana za ha. Serious? Nna ke kgatliwa ke sa na ke follower wena so ke man ne o follower so it's with great respect. Yeah, but go bola WHP sala buare let's make Setswana fashionable. Yes. Yeah, o ka tla wa itse gore mo di television ga gona Setswana. Yeah. A gona le di Popeye tsa Setswana bana ba nyane ba tlo go simolla kae ba re ba sheba television. So it's KZN, it's Eastern Cape, but Northwest Rafoko it's Setswana Cesarona. So ke ka more za mang gore re build Setswana from the foundation re bona gore re pusha go fitlela kae babo. So wena I give you ka wena as a person. Yeah. I think today that's what we're going to focus more on. Yeah. I don't want to speak about the man that we see on TV, the man that we hear on radio. Umang, o tsalwa kae, o tlhaga kae fandiwan. Yeah. Lina la ka ke mogomotsi. Yeah. Ha ke tsalwa my grandmother na fetsa go tlhokafala. So even na gore me motsadi a re o tlo go nkgomotsa. Ke ka mo ke biditswe mogomotsi. Sefane sa ka ke Kgosiemang go tswa ko Mahikeng. Go na le motso mo ba re ke Setlopo sa Bosigo ga o file Majemantsho ke goletse ko ke frequenta motso mo ke go magae tota mo Mapile ha o ya boitsoseng go botlebebe kwa yeah re Kgosiemang mo motona o tswa Yeah. so ntse ke frequenta Matile Setlopo sa Bosigo. Wow. Yeah. And I want to speak about Sgom because of the first house, the first big house. The Honda Rebusihumo. Very interesting. So
be go nna le stopo sa Bosigo. yeah go na le stopo tse pedi ko Mahikeng. All right. So gore batho ba ska timela a re stopo sa Bosigo gore a itse ra go keraka. Ra go kreya kae. Yeah. So basically that is me. O goletse ko Mahikeng. Go letse ko Mahikeng. Mme ko setlopo sa Bosigo. Yeah. Let's ha re batla go nna more specific. O kry motho a rotswa Mahikeng. Or rona jaaka re godile re ke mafiki. Or motho a tlhaiwa ke ditlhong a tshaba go bua go rotswa kae. Re tswa ko motseng na re goletse ko motseng and motse o re buildile. Yes. That is why re khona go nna le maitseo le go tsamaya re tlhompha mo ditseleng. Ga wala. Go botlhokwa gone. Because ke tlhola ke ra batho ke ba ra kere the moment you forget where you from. O fitlhelele gore ke yone kgannyo ya gore o feletsa o itebala. Exactly. Ibile ha o bua ka go itebala ke tswile ko Mahikeng ke sena go ira matric. I think about 15 years ke tla mo Gauteng. A ke ite ka le lemo o ka gore se ke bua Setswana. Aya wa ga o gara ga Setswana. Bona bo bia bo askere. Nna go Pitori tse re bolele. A ke bolela dilo tse ke utlwa ra mara mo ka re ke tswa sport. No tselemo. Ke a timela. A ke re re sontse o sheke le gore le bana wa godisa bana ka le le lefe. Ka le le lefe. A ke gane gore bana ba kana exposed to go tshameka le bana ba bangwe ba re tsontse Setswana sa gago se be ko mankane. Wow. And then skolo the same. Skolo ha ke tswa ke tsene ko Batswana. Okay. Batswana high ke tsena ko Batswana high. Re tsene le bo cheesing go. Or international school go di cheese re ba greile go Batswana. Ba ne Batswana ba go di unity. Yeah. Ne ke tsena ko motseng re tsena le bo re filo mo Ketsi. A ke tsora go itse Fifi Cooper. Yeah, Fifi Cooper go na le mo re tsene the same class na le no. Ke reveal age ya ka ya but it's okay. You know this young. Yeah. So ke tsene le bo Fifi Cooper ke gopola hantse re go sekolo ne re rotation. So ben na gore one day ya ke le go Batswana high ke bona dilo la ka le ko mo listing. And then go dagala mo ke a bona gore the whole school in tlhopile gore ke nne SRC ya bo Fifi Cooper. Listen to that. Because of that time it's rena matric wa itse gore go votiwa. So what popular endle go school? Not really. I was a quiet guy I ke go skela because of maitseo o le ka le teacher wa bo. So ne re upiwa yo pele na ba re tshela. Ke gopola bona le blomo le tsamaya mo tlole. Ke gopola ke re ke a koropa be ke le gwa ka mistake ka ntong chebile. It's embarrassing. Se se betsitse. Be se nralala ntate. Mosadi mogolo na go ruta sentle. Are mona le blomo le ke tseile sebaka yana go le builder wena o tlala lo goga ya rob. Ke awa. Ele ke se ira ka bongwe itse dula bona ro. Wa bo kolomaka o. Ke shebile nako ke shebetse ke ditšhomi tsa ka di a tshameka mona re ke le nna ke etse ka speed ke ra. Ka nto be me mama motsadi monna. Yeah, so go Batswana even na gore no become an SRC. Even na gore go na le teacher mo ba re teacher Temane. Ro go na le teacher Temane go na le Ramolelekwa. Yes. Bana ba le botlhoko ka Setswana. So na ke tsena ko yeah Ramolelekwa o rutile sa tsena re mo grade 7 ya re tshela. Ara tshela Setswana se le se buildegile from go Batswana high. Yeah, ha re fitla matric be ke rutwa ke Temane so a ke tsena be ke ya go dula ko morago. I think about kgwedi before ya go bofelong ba re ne mo tla o ne mo pele o batlang ko ke batla go apaya ntate a dumela Setswana se ke batla gore a le tswa mo bele re fa di interesting. Yeah, ka re ke batla gore le create di bana le tswa mo ne ke na le tšhomi tsa ka ra bonda ba le ne sona go Setswana so so itse ha o jale motho ne ke jala ile karabo mo le ra discuss mo le ditshotso tsa le sa komale mamuti. Yes sir. So e di ngana tse di tshwana le tseo so Setswana se simolotse ko lerato leo ya di results di tla mo le ke re ke ya go checka pampiri ya matric
Setswana mona roni bile ha batle le go mpona re wena ke grele bia Setswana e ile padile nna ke bona ke rana gore ke samile gore mara ka ka tsamela ka round disappointile mona ne ke expectile and it happens to the best of us. ke tla go sheba ke re mare ka ke grele ka 1%. Yeah. Ono tshwana ke re hai betse ke ke paletso mare ke lekile mo ke babo. And so it was a build up. Setswana se khatlela gore se go ruta build up. A o rutile sentle o tlo go bona gore no man mo tsamaya ka di step yes. So basically that's my school days. Batswana ha e rutile Setswana mona la e rutile Setswana. And then I know how ke fitla mo Pitori ke kopana le bo bia mare ne ba khona go utlwa batho ba ke tsena mo TUT da gore Setswana se babo. So but the part in the country da gore no man ke dutse da ile ntle ke da ba re direng ka yone. So ha ntse ke le go TUT go starta di street poetry da wa bo ya bona ke re mare o shek ba di street poetry ka Sekgowa ke tswa classeng go bua Sekgowa and then no man so it's not good ka poetry so no gona le sa ka kai a tswa Bloma le Brian ka ra wa jo wa o sa iri poetry o mixenyana like wa bona motswako shapa vele ke nyano tsinge Sesotho nyana o tshela starta ya no ira gore no man puo ana phesa puo. So ka bona ke re no man le nna must do something ka Setswana because of Setswana yes sa go ruta go tswa kae but along your career tla mino o itse gore Setswana se berekisa lo kae and also gore Setswana I think ne ke bua le molemi are where how do we make it an economical how do we use it for economical advantages? O nnetse go bua Setswana but it's not bringing anything into your pocket and how do you sepa ka song you know no ke yone ke naganele gore no man let me do something ka Setswana. Then I started listening to bo Tuksinganga bo le bo Mongoli ka utlwa gore mara Setswana se monate on na conscious because of first year second year was just moving away from Setswana ke ba click ite bana lo mara I fitla mo mafedi ke re no man no kona something then I guess that ke spana be na gore ke kopana le the Sadakai o berka ikokwezi ya fair Tijo Mindlo Love na bereka a chaser uya ku radio, a very quiet guy
It's why ntse go bela kere we sometimes batho ba go bona o le mo TV ba sa itse gore o camera shy. Yes. Batho ba berekang radio aba. So ke kgang yano e re tsena mo go yone ke a radio. Yeah. So the love of radio sentlentle le go teditswe ke boretse bo manyapelo go motsweding FM. We see the late Trevor will impact batho ba bantsi. Ke sure gore le ba ba berekang radio at this moment. Yeah. Santsane ba shebile right bo manyapelo. Yes ra le bo kana ke ntate go itse modimo seleka le bo ntate modisane and but the great ntate ke bo manyapelo na le this thing ya go tsosa early in the morning because of ono sa mo tlifela mo radio fela le mo TV ga go tshameka bolo wa bona a khona go bua ra bolo ha ena therefore. So that's then I started loving radio but radio. So ke batla gore we emise fo because ke batla ya no re bue ka kgang it's a nice way ya gore re tsene mo kgang ya gore re rile o motho le radio. You get to ask yourself for man ere ke ska tsike di oklapa. Yeah. Ska nna gore o itse ke nga ke kgone go multitask in terms of doing other things. Babo. Yes. O khona go mmerekong, o khona go ira radio because of really advice from this other guy bare Mindlo lafu ko Kgosiemang. Elore ke bereka le the same building. Yeah. Ke bona every time o tshwere briefcase. In fact, kante wena di ntshang. Babo. And the people that didn't know people that didn't know uspana Kgosiemang. Satsi le nga mona graduate ke file le go studio na. Just plus the only difference gore nna ke bereka Kgosiemang na ke bereka le le la ga. Yeah. So try go check maybe ko motsweding gore o ka bua le mo. Ka tsena mo le ka itlhela ntate se me fever. Ke ba nya ka. Eba. Oh dear go moms. Ke tlhagara mona wena ntla ko mahae on this step ka spa. Ka le shiwa mo. Ya spa na mfethu dintsha ka thusa ka. So mara ke Oye wa roma no. Time dintsha nyana. Ai at least a khona go etla ba ya diga magwafa. Yeah. Ka mo tlhalosetse ka re shwetse ke nkena le this thing ya le rato la radio. Are bona ba rata radio. Just walk in man. Radio ba tla go bereka. Yeah. You must go there no tsene ka molo ba blena gore ba tla bereka. Wow. Ke so sharp be busy ke ra show ka ra sharp okay. Ka zo mo right time ka boela ko Mindlo qualification and everything are wait till the inside about the qualification. Yeah. Semi fever really. Kamela really working use that exactly. Okay. That time the radio community in Libo Penny FM mo Pretoria. Yeah. Sa go bola tse ding bo mamse FM before din na teng. My bra. Ke tswa go create radio station ko Tsangane. Chose Sama Pitori. Bareno come and co-host a show Kasakarta 326. Yeah, Setswana. That's graveyard. Yeah. Keshapa Kolway from Pretoria, 2 hours drive. Yeah. Kamile get to at least 11 o'clock. It's okay 11 pakela. Show 3 to 6. Oh, so it's afternoon drive. Yeah, afternoon drive. Shapekara every 2 hours. Kuna le toll gate ile ya ko N70. Yeah. You have to pay the toll gate. Kamole how Oh, for the love of it. For the love of it, it's every day. Every Saturday. Yeah. It's a Natsakan. Sorry about that. It's a Natsakan, I want to hey man, be bottle and they are yeah. Let me try something else. Maybe it's a go Pitori da. Closer. Kikene Pitori. Hey, that guy Kalanta Tomobari George Mataka, I cannot swearing paid.
every day I get chasing the Jago Harema. I get Hopotse, Hey, walking. For walking, Jim. Arabon, that's what we hear about hearing. Yo, I did that until them on a rawa show. Every day, when I'm on a row of a chance. Them on a show, Statilega show, maybe at the party time slot. Yeah. 6 to 9 again, on a Friday. Yes. Ke coaster show. I think it really for 3 weeks. I don't know. Yeah, breakfast. Yeah, Saturday. Blind. Yeah, we did that show. It was nice. Actually, that's massive because if we move to breakfast on a Saturday where people are relaxed, where people are at home. Yeah. Like for me personally, it's massive. Yeah. So I did that show. Sometimes I know Spanish too demanding. Yes, too demanding. As you grow, me because Spanish you get promotions and now the responsibility. Yes. So because this is passion. It's a hobby, it's a passion, it's not so and so you must prioritize those build in life, and also you have a talent to push. That's true. So get high like a show, man. Let me just focus on Spanish because of performance. Remember now I'm trying something six as a trial. So when no man, let me just go back reconcile. What is what? Kaba katsena I'm like fresh katsena go garangwa FM. Garangwa letting age. I think I could no, this other guy on phone on the Raymond Gauro radio because Spanish on a little relations. That time we Berka Headfield. Shapakara got George Mukara. George Mukara and Canada line waiting. Line. I get an amount of Homerama, because Jesus Spanish Pella. Hey, I know business Spanish. Or sacrifice a real bread for a. I think it was around 6-7. Panelina Pile. Oh, it's an amount presenter the Bacalaca. Yes. The Honor Bona potential. Mare. You go on our very about 1,000. Baba has a clever. Good luck, really. Yeah, number 5. Yeah, because for no man, Motor salary Baba already maybe onale the presenter still already maybe about 2 and what about 1,000. No, I say things we do for a dream. So I know when man another 2 years. Ke pistara ya nung I grana ke pala go ka e fana era ya phone but no tla di auditioning go re bitse batho ba 5 fela but then re mana ke santse ke re ke shapa auditioner feta ke tlasana ka persistence. Yeah, I get say na mo le the afternoon drive gape Saturday 3 to 6 ba rejo Swara 3 to 6. So khale ke le motho le 3 to 6. Go raga mabasi nna ke tlhola ke bolela batho gore itine and I think resemi fever advice go feeling yone it's something se long gore le batho ba bogedi ba nna ba ka se dira. Nako nngwe o tsontse tsene fela o rage mabati. Yeah, yeah, nako nngwe raga mabati for your own peace. Exactly. Le gore lo wena you know what you want to do. And lo wena you have tried. And trust me, a gona gore motho ka se tene go tla go ene every day mo ke la pile yo gona le some guy akila go kotela one big artist mo le sentse ba go performa a motho sa fro gore ha mo le sa go kotela ke robetse man. So no, if you want to pistara the money, yeah.
because o tsontse o nne le motho o nang le bopelotelele also motho o ntse o batlang go atlega mo go tsone mo botshelong ke feela gore bana ba bantsi malatsi a that's not re batla ba re ka sekgowa ke ding instant gratifications no ga re batle go kokota ga re batle go to bang the doors gore le rona re teng re feng the opportunities exactly and then radio you pushing push morning actually TV yantatella ko radio I did not a ke a tsoga fela ke re let me just go ke zame something for TV nna gore ana ke ipoleletsale ke re lone ga re o makenella lone wa ra ke a ba tsena TV ne ntse ke botsa mo le mara ke sena that interest thata mo TV like ne re bua gore bana ba bantsi motho tla bo fila gore lefatshe lengwe ga se la gago based on ga ona exposure eo based on ga ona information eo e tlhokang based on comfort zone gore ai man nna ke motho le radio hanga nna fela fa batho ba sa bone sefatlhogo saka ke camera shy of which dilo tse dingwe ga o setse o simolotse o na le a pool or maybe setse o startile o tsentse lotolo le lwana dilo tse dingwe di kgona go itlisa di go bulela ditsela tse dingwe that's why batho ba tlhola ba bua ba re mmereko o kry-a ko mmereko wa kry-a TV o le ko radio o le ko mmereko so someone o reng ana ke a tlogela a sena plan ya mmereko o mongwe it's something else tshwanetse mmereko o kry-e la o for business my brother tlhole kutlwa batho no I want to ke tlogele ke go simolola business no start a business o le ko mmereko so that o kgone go bona gore o generate young and then from there that's when you can decide exactly so while I was there ke le ko Garankwa FM I'm doing a show ya ka ya choosiwa da re bra re kopa gore Moja Love ke go shoota mo show ya gago give me mate Moja Love ke amakala so I'm starting to do a research there's a show called Rekere ya go Pitori go tsena ke sa lady ba re ke ene Phindi Maphendula a ke re ya rona ke tle spaneng sa ke wena o itse gore ke motho TV tata in terms of Mino Bakari wabo and then ka bona gore no this lady na le matla I'm starting to hear the songs before the show starts before I feel like a rates fela gore go shapa dipila tse ditseng ke re no we are good to go hansi ke le busy le ke itlhobogile ke re batho ba la ba sa tla ke no maka le camera like all of a sudden o tsantano o act mo reality show no ebile wa itsa o dira radio you can't act because of tsontsonne yourself so when now ke pusesa show ke ra interview fela then nna gore no this thing about go Moja Love wow ya ke bona mo le ke re morao TV ya ntshwanela are TV ya ntshwanela we tsilo tse dintse ha o se attempt go dira kula bona o sena go itsa senepe go Rayman no man go fa bona le motho go fa le preview ya gore no man athaenga ka o le go eventing yeso so ka bona ke re no man TV let me start looking for dilo tsa TV now wow because Setswana le gore I made a meeting with the then programs manager or radio station manager itumele Mahetane ke motso di nya fela so ke mo kopa fela gore o itse ke Setswana and I was also kokoting as well that gore ke a lwela go but ba re no man o itse dilo tse di batla nako but Setswana yes build a profile yes and then when how batla di advice in Tswana babo tsa Setswana it's amazing how as soon as o tsena in a specific field e go batlang go tsena mo go yone
le gone ga o setse o make upile your mind gore ke batla go tsena o simolola go nna le di-contacts within exactly so batlang go se dira. I'm now starting to meet big boy dingoko ba go motsweding Setswana because the conversation is tshwantse o di engage ka Setswana gore o kgone go tlhaloganya gore maele and everything. That's true. When no man, we cannot push Sekgowa thata mo television because of we know gore industry dominator ka merafe. When no, let's make Setswana fashionable. We are going back to Double HP. Setswana need to be fashionable, needs to be economically viable, like Dux was saying, and that's now TV. And I think man we dire ro go jara le matlapi man batho go re ga re bua ka TV ene lo ena ke a bona gore we tsa botsatsa gore no the TV. We talk about big shows. We talking about Muvhango. We talking about Brothers Keeper. We talking about Showmix shows. We talking about Netflix shows. No, ke tlo go ya go ke bue ka di episodes ne ke tsaka go and also pushing work ka in the morning we are spanning now career call mona come and shoot for this role re batla motho ka gona go bua Setswana mo television so it was a bit difficult for Namare if what I say was here you can adjust the timings and no, let me do this. You sacrifice more so. You sacrifice. No, I get lunch time. My lunch. So now if I shoot a moja love, how am I going to get into TV now? Because I cannot any connection and everything. So I meet this other guy that's gonna go for the radio. This guy I know interested in my acting. I want about the clipping and as a so come more brother. How do you do this? Monankia man, I'm fair to go and find out yourself. Because I kept on calling him. Actually, I was straight. Amara, you. The action is a 1, 2, 3. Maybe podcaster or shoot and everything. But I don't know maybe he doesn't have the channels anymore. Or but I started I need to get an agent now. He started so I give you did you not understand the channels now? Market one way on what was happening. Then got some way what I learned from Daniela Semifiva, where you cannot walk in. It's a good GMA. It's a good GMA, the company and Tony Mobare. Shapa 18. Atsasabaga Hongaraba, approach working this other guy, will come back more music. This guy will music come Farada thing, I read so Kereno man, Oshapa music, then we started to engage a rational Shapa part time 18. Kereno, this is what I do now. It's in school go Boston and take a span and production and music. So you can come to some more thing, even though now music I don't follow that much. To make a hit sometimes you hear 5 minutes, but then more sometimes you start like a dance with perfection. So the guy I started Raymond, this is the channel I started like wow. First attempt, come to my brother's keeper, run an episode, so you're going to be an investor, go Shaba Snacks. Hey, but I keep on a script, he said, I'm the only guy who wants to
Ndate wasizulu lesixhosa no. You must remember where we come from. Gore kana njai inja ya radio, camera shy and everything. My goodness. Now you're gonna be on set with some of the biggest stars in the country for your first shoot. Oh, tsana mole kopana le a star mfethu. I remember this one star o tswila tshwere phone ora. Atla go ba motho kwa ka bua le phone. A motho ikemetse fela. Tsana ke junjula. Oh. Come on, vele I'm going to stand le majita bagara. Sorry. Kera mara lo tse dintse o itse ha o batla selo wa se batla. Yeah. Then I had to tell myself, Raymond, well, give first attempt. Yeah. Just go there, then you'll take it from there. Funny part, I shoot my brother's keeper. It's now go show us next. The very same agent, Raymond, tomorrow go and shoot Muvhango. Script. Today, tomorrow at 6 o'clock, so was ABC. Shoot Muvhango. My goodness. Okay, na raka passage le ya go SABC ke generation se ka mo ke Muvhango. Chali bila re utse sentle ke rona re batswa. Ba le ke Muvhango dad. Ka bona passage le di study a feta mole the lady wa bo ka kitse ke mana karana ka ore the sister. Hey, one of the day. Are dumela ko Limpopo. Oh, dumedisa bako. Muvhango. I get a passage a break and I'll tell you generations. Wow. And that day I get to the couple take a coffee. A little kiruaki, a compana le Brageb. Gabriel Temuza. As indeed. Yes. Recopanayano go saluni, there man pizza in Ketula because of Haki Fika Molabara, Dimano Kalikate is too good for this role. Yeah. There are Bata Motinga Karango, Shapuling and Agela Fatsina. Oshapoma. So, Copana Diamania Catamiri, and so, like a number of joke. Zanamona, Mona, I guess I read the Skip. This is your second shoot, and yeah, no. Episode. Now I'm shooting today. Show you my brother's keeper to them. Yeah. Oh man, we don't joke. I like to meet Serela. Mutago, I sorry. I can make you one. Ah. Oh. And I guess Setswana. Le 7. Script se tswa ka Sekgowa o se translate wa se ranolela go Setswana. Yes. That's now where you realize what Setswana sele se ke se linki se rutiwa ko Batswana high school. Ki se anong sa batlega yano. Yeah. So ratsela mo le ra shapa sete. I remember the director very well. No man, just relax, my guy. I'm not going to remind you your lines. Yeah. Yeah. This is what you're going to do. This is what you're going to say. Raisha panale Azwindi at that time. Ki ekta ka se fane se le gore ke next door ya go high, bare ke nna se kwele. I get like it's a little wow. Like Chico, so I'm playing Casa funny say. Wow. So if something is not meant for you, Nike Vilori, you're a moment this thing is for you most. Yeah, utabona kane yalo. Hey. Katsana mole ra one-on-one, I think maybe 2 attempts or a script fair, then let's go at each channel. Sure. Tsena molo bua Setswana. Nkgonne respond ka 7. Yeah, ne. Ke bo ke bone gore o itse language e botlhokwa. So even now gona le di language le gore I'm learning them. Yeah.
bo Setsonga ke na le tšhomi tsa dilo tsa Matsonga now wabo. So now language ke e beile kwa wabo ko pele ke beile ko pele ka gore ga o ka se go ithuta ga re gane ke a tle ke re rata sa gago mme o tlotle sa ba bangwe e go fa letlhabaphefo leo kgotsa that window of tse dingwe ke a di utlwa ebile ke kgona go di tlhaloganya. I might not speak them fluently man a go te ke bue Sexhosang ka theta a go te ke a re tshwantsa leleme sa pala ai no ka loko ai go apala nna ke startile ke ithuta ditheme tsena goreng di bokete ko Setsongeng a botse a ka ga o tsena bo ime ingwena hi sungula mabindzu wa utlwa wana loko wa nga reli u fela dzodzweni ke itsibela gore o tla se tlama so staba yoro so you get to engage ko Pitori ke re wa itse go Pitori so ha ke tswa ke pusha Setswana now I'm starting to be interested le go lera di-language tse e se gore ke a go di dirisa go mafaratlhatlheng but you must understand language ya go tlotla le bangwe le motho le nna ke mo leetong leo la Setswana ke tla se bua ene ke tla se bua se phepa se sa pekwangwang mme dipuo tse dingwe tse ke tla nna ke ntse ke di ithuta go ya ka tsone yalo le go kopana le batho. So that was my second attempt ko Muvhango. I was happy about it. Script se le khona go tshotla Setswana. I could see even le batho ba responda ba re no man o se tlololo se o nkgopotsa ebile ga o bua o nkgopotsa mothako actang ko Sgom same o tswa le furutsi Katlego o ka re Katlego kana ke mantsefane sa mothako nna tshamekela Chiefs wa di Dreads e seng Shabalala le tsolonyana Katlego ha bua Setswana o bua ko Sgom sa mo gore ke Katlego ka mo di bua Setswana sa go le furutsi and se monate ke se farologane le sone Setswana Setswana se farologane Rustenburg ga re bue ka go tswana mme se monate thata sone se rebelege ke bone. I would like to even tell the listeners how batla go dira selo just put your language first o kgona go create strength for o itsile la o ka re wa bala o botsa o ira di-translation I don't think gore o ka faila maybe ha o ka ithuta Afrikaans ha o ka tlhaloganya go isa go Setswaneng perfect then it's easier so it don't difficult or we just go see o sa itse Setswana so So ke ga o tsene into TV ka one mokgwa o ke tsene even though ke tla ke teka because of now the responsibilities tsa gore go ntse o tla go tsoga phakela o ya go kopotsa something ka mo you have to go and shoot because also ke atle ke re batho ke re wa itse entertainment sector or showbiz mo South Africa ga se so se leng gore e ka nna koma ka sone ka gore ga se tshepagale the way just the structure of it is selling ka teng gore o freelancer at all times ene le gone o tshwantse gore o bone gore bana ba ja eng and it must be consistent ke yone ke bua ka yona gore you need to learn to prioritize dilo tse le gore di botlhokwa because ra bona industry ya rona batho ba lla gore there's no medical aid in the industry a gona 1 2 3 sometimes you create a salary le lamsamo so then you have to make the means gore o kgone go tshela that's another topic for another day. Then music multi-talented, multifaceted. You know music, the life of music. I can bring me go high, go stop. I think about maybe the really 3 moments in golf and about one the computer. The painter one or the hope. So it's a roba because of the garata music. I had the cousin Muvhango, the late cousin Yaka, gets help on Makwana.
diamond na le good ka tiro tsa matsogo se computer ga tlhatlha mona ne ke itse ke sola ke computer ka phone I tried gore le nna ke tsene mo mara ka bona right mo I get interested that much so even na gore no wena ka re good ka mo nna ke tla tshwara go music so music wa started from that ke nna le interest but kuma fikeng go sena like both tuksi nga ne ba pusha kana go tsele but they were far from us even though le ngwana mo gae gore bone tuksi e go yes go re la go to hitile go mega seats e ka re go fitile kae go have to look for tuksi yes I understand so ba thusiwa gore immediately after metric ke be ke tla mo Pretoria then I met a lot of artists o DJ 40 batho ba le go khale ba le mo industry the experience was there ka go Boston City College ka go ithuta I met bo junior SA officials now far Majita in terms of that because of ha ke fitla I had the interest a gore ke start ke DJ mo di club ka bona re mereko wa ka like bo DJ ka re bloma bo DJ ka re bloma mo Pitori but rona remember now since re mereko this is what they do all the time, every day. Europa was pumping the pavilion ko Sunnyside. Ko Sunnyside. Ka 1 o'clock. Ka 1 o'clock o tsena mo le bo DJ ka re bone ba da. Obviously a mo feel gore ne promoter go ka Black Coffee. Then you network. We itsane le magic. So rona we coming from far. But sometimes out of Hakala you must think back when or gape mo ke tso Hakala. If you live Spani wa go ja engwane lo patela rente ka eng o tla khona ka go boela Mahikeng wa go thuba Mahikeng no so I did not want to be the artist go teng the man ntswe mo botsegale so even na gore ke nna that break la gore let me focus mo Spanish abo ka riba start but then later I think around 20 just before 2017 then I started maybe it's another Boston like to production there and there wow I started to attempt DJ and stuff so well the rest is history era music ifela yalo now I'm releasing now ke tlontsha singile this year singile ke bereke le majita ba KZN I know gore re zama go pusha Setswana mo go mo tla mile o kry what is the market o collaborate le batho ba bangwe gore o tlo bona for nna le wena gore Setswana sa rona re kgone go se ba go pele go re tshwantse gore re se be mo lighteng ya batho ba ileng gore ba pusha gore gaisa true that's it ha gona se song gape so singele mo tseleng tlamile ke drop before October so it's really because of I'm trying to again see the market that much but ke batla go zama go build a music to arga wa line di tsano so gora re singele ya tswa under what name are your performance name lina la singele and where will we find it okay mo mafaratlhatlheng ke Sgom 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 from Muvhango Sgom so and I see that already created a lot but ba go vi but ba bantsi ne ba re bo Sgom Kgosiemang what understand so I ke tla go la ka bolo be nna gore mara Sgom ya dominate and from my mother's side bo malolo ba re Sgom okay so even na gore ai lina le ga le dirisitse lina le di filwe maybe ke badimo re ka ipana re tla ja ka lone re tla ja ka Sgom so the thing ile go tswa ke Sgom featuring re sa bua the ke batla go surprise about the name of the song ke Messiah it's coming between July and October ka se ke dropile I'm planning to drop an extended play next year maybe about 7 tracks tla be ke le monate go pushiwa yes bana we ra le ka botshelo ke ntwa ba re ke re tshontsere and in terms of TV wise in terms of TV wise go tla I think around May June
there's a show that is coming ke series on Showmax kore la nka se batla go bua ko mafaratlhatlheng because of akere ha so it's not airing yet so so ya tla Showmax mo le ba mfile character lina ke la seZulu but di line ke tsa Setswana so how beautiful ke tsone tseo gore ya ra di pusha mo botshelong wow ra le ka ngonne no tsontse re le ke right even though di jara di tsamaya mara dingwaga di tsontse di tsamaye go beilwe se se botlhokwa fela go gore ga ra nna fela fatshe re arametse letsatsi ke phela ke bolela batho ke re networking is very important because of do tsawa gona o di kwa se di kgolo le wena just know people bo monna ba Motswana ha o stakile gape a se gore Setswana o ka se betsa 100% o ka makala le fokolele ntšha mo pelo la Setswana ba so consult o phone o nthuse ka di line ke batla go translate from Sekgowa to Setswana ene ke ka mogolo go paneng ka teng re kopane ebile re sa itse gore di fatsana di a tshwana gore di fatsana di a tshwana or and no ne ke re interview go ya ka nna e botlhokwa go bua le motho o tshwanang le wena go botlhokwa gonne Setswana se tshamekile karolo e rileng mo botshelong jwa gago you continuously playing a role in growing Setswana so ke bone gore botlhokwa gore ke nne le kgang le puisano le motho o tshwanang le wena and tell you gore nna ke le monna Motswana ke lela ke Kgosiemang we really seeing you we really appreciate what you are doing bana ba rona tsatsi le lengwe ra itse gore Setswana se ka senyelle ka ntla batho ba tshwanang le wena gore Setswana le se ba go pele on TV on radio le mo music malona so nna ke le mo lenaneng le la rona la Mo Itse no emo ke gore ke re ra leboga ra go bona ebile re go eletsa masego le matlhogono le everything seriti ntate seriti ka mofokontso wa bua just remember something gore sometimes how le re or le ngwana mosimane you have to carry the same name o ise ko pele so ha ke tla ke gola from my father's side ne ba le unprivileged mo tsa bo sekolo ga tsena sekolo kako so generation ya rona ke gona re startile re rapara dipurapura and re starta re nna le light because ba rile tsamang le go hasela bana ba so that's what we are doing now and ke batla go tsaya this opportunity ke re le nna ke a go leboga nkgonne for go tsaya this opportunity gore o invite because of you want to build ke tsa gore podcast ya go se taba tsa gore you want to maybe shine and have the view sorry we are here to upskill batho ba le gore ba tsela mo botshelo re zama go tsa knowledge le gore batho ba bone Setswana se le botoka mo botshelong re matloganya Setswana ra tswana menna ne ke re ke gore jalo a botaka ke gore ke lebogile mme ka mokgwa ke tlholang ke tswalela ka teng ke atle ke re ba reetsi ba rona kgotsa babogedi ba rona ke ba ra kere ga o le motho o nne le pelo e ntle o nne le pelo e tshweu o nne le pelo e jegang gonne pelo e ntle eo e tshweu e tletseng bopelonolo ke yone pelo e tletseng bo modimo ba se ka ba lebala gore modimo ke lerato ke modimo re tla kopana gape mo nakong e tlang fa modimo le badimo ba ratile ra e tshwara leboga le bogile nna nkgonne